ka foi. Hei oi. Oi lulu e lulu e ka foi la tu e ia futula no foi. Ia futula no foi. Oi lu. O kou watulo watu ki he kilukilua o e whihi taangata o e sotiaka pia mga he whema menite o e iai. Pia kou whatapatu ki he kakai tupua o e whonuani te whito ki he matakari nana wala mua nāpuri o ko nautolo Kenipelani o ko whahohaat me ai me he maananga Kenipela ai University lo au. Ko whatapatu ki he tahine princesi ko lātu fuipeka tuko aho. Ka koe eiki tala whikaulahi o Tonga ki Australia o kune mea heni pia kui heni mono ka inga. Ai ngahi haa, kau tai whanua whare a matapure, ai kauta ki lotu pia moe Tonga ko toa pe i he tapa kolope au sia e tau whanau. O ku taritari rei ki motoru me he maananga Kenipela ke he tau Polokalama. O e pongpongini ko e Potatala ai Kolomu'a, ko e Kolomu'a ko Kenipela. Pia ko i heni pia mo e ku whaafe ke he pongpongini ko Lavinia ma'u Pohiva ke mawhai atu hatala noa ki he ene ngā we pia me ngahi whainga ko toa pe ka e mea te pū ko e pare na ane toki ma'u ko i wafe ua CEO Awards i piko 2022 to 2022 CEO Awards. Aia hei kai te uto e whaloloa, hei kai te uto e whaiki ke atu. Ka te utuku ke Lavinia ke makamata, ko e hape mea o ne whaam ke tatake at mea e matala noa te umuimui at pia mo whai anga hai tānaki mo anga hai whehui e whiema. O MALO e tau wau mai ke pongpongini Lavinia, pia MALO ai lawa mai ke whahoko ai tau Polokalama. MALO pito siwa MALO e mawhainga mani. Wha MALO ke tamahewani ko uhi ko ngahi tāpua ki o kuo lawe ai mo ki whamiri ka maa a tau kakai i heni Kenipela. Ko le besiwa ke o huwhangapehe ngai whātakuna ko osi hoa a whaki. Ka a tāmau ke whahaki i whamatala. Ai ki whimoto atua koe ni whekau aki mo e pāle na e whaki mai ki au e he CEO. Ko e pāle koe ni, ko e pāle whaka loko fua ia a e kakai o nau ngawa i he Canberra Health Services i heni i Kenipela. Ai na e whaki he tauni, na e whakahoko ia he aho taha whitu koe ni o November. Ki he museum me koe ni koe the museum, the National Museum koe i heni i Kenipela. Tēnā maoi pāle koe Work Health and Safety Champion i he tauni. Koe pāle koe ni na e tuunga e maoi na nominate au he toko taha pea whai ai tohi reference ai toko fitu o toponi ki nau pōpō ki he ku nomination pea koe nau whao whale au pito e ku mau ai ki whewhine ta i loa koe ni ai pāle koe ni. Ka kou whiawhia pē, mo whawhetai ki he langi ko uhi ko e whaki mai ai ngāhi tā puaki mai o kawai i he award, o Maui award koe ni. Ai koe award koe ni na Maui certificate pia mai ku trophy. Koe hea siua. Malo apito Lavinia pea o tau whiawhia ko toa pe. Tau whiawhia ko toa pe i he pare whalanglangi, pa koe kai koe pare whalanglangi pe, ka koe pare o makatuonga i ho ngahi tuku mo ui, mo ho whaifatongia, talu aho mo tu uta mai menu sila ki heni, e Lavinia. I he taimi nou koe ni, ki mua ke ta alu ki he pare, ko whaambe, te uwha tala noa atu ke toi whakaiki mai a o ngā oe, o au ki ho mao e pare koe ni ka ku tau whiawhia ko toa pe a whamiri a tau community tonga ai siasi ka tau te whito ki ho whamiri i he taimi no Lavinia na mo wau mai i mohiki mai isa menu sila ki heni anefe.
Ko he malo. Ko whi koe tau, Na mau hiki mai ki hen he wafe tawhitu, koe tu unga pehe ku ngā we. Koe ku ngā we, koe he forensic mental health nurse. Ko ia. Toi ki whamatala e angela nia e tā umai kia, te tā alu atu pe. Forensic nurse, he koe nurse ko ia te kai ke fuko ila ka kau tō ngāia nia, pia kou tui mahalo ko koi a Siriani ai tonga, malawa peke uhala, pe koha Pasifiki, oku i tu unga ngā o nurse ko forensic nurse ke ki anga mua o toi ki whamatala i mai peke mahino ki o tau ka inga nia ka taki ko ia ko ngā ue ko forensic nurse ko uhi ngā ia ko nurse o ku ngā ue me kau pōpula mo e kakai o ku tau hiki nau tō aki a ko ngā lao hange ko e ni o iai ai lao ki he forensic ai ko kakai na nau whai hia pia na o ki he o hopo pia nau hau ki apopula o mei apopula o transfer mai nau tau ki he mau elia ko uhi o ke kapau o nau ke i whare hopo ke whai hanga au e ke whakapapau pe na nau whai e hia ko ia o nau whai a ke nau loto tau ataina pe na nau whai hia ko ia na i lotonga uesia e nau whakaukau. Ko me au guia ko forensic ko uhi ko alu ko ngawa ko alu i he ko ngā lao ko ni ko ki he moi ki he mental health mo ko ngā lao ki he whale hopo criminal justice. Okay. Mahino apitu ko tui ko mahino ia e nia io. Aia ko hau ko mo mai ko i he tau whe ko ania ka taki? Wafe tahawhitu. Tahawhitu. Mo mai rewa he tahawhitu. Tahawhitu e ni ko e wafe ua waen, Ko ia. Aia koe foi wahata uia ku mono whai he ni, pera ku whilawe ki ai Lavinia, ko whai ke eke pia moho mo tamasi i whikaua, ai aho tama whikaua, pe koe whoha o se kope, a JJ a neafi, ki he ngahi lava mea, ko ne whai he malai sipoti, te kai ke maalu ke ne malai whaako, pia pe mo Paula Monta, ai lahai ai, ka koe mea e ko whaafoki mai, he ko ho hu mai a koe ni i he pare koe ni mahu inga koe ni, o ku o si haupe a ho mongo tamai ki talo mo mai me tahawhitu en ki he ua, pe mo ngahi lava mea i he nāko me na ngāwe. Whawhiawhia au pito koe tāsi pinga ia ke ki tau tolu, pe mo mātu a he ni mo whanau. Kai tuku ke hoko atu e Lavinia, koe e tala noa, koe forensic nurse koe nai ko ngā te whitoia, pea hau koe ne tuuaki mai, ki tala noa ke no tuuaki mai ai awards koe ni ke te koe, ai 2022 CEO Awards, Ko ia, ki mua ea siwa ko whemau pei ke o whakahoko atu. Koe tonga, o koe taimiko ko alai koe ki ngā ue, o koe taimiko ko wheloake mga taha, koe mea mahu inga mau pei ki au, ko whakawheloake ki ataho ta koe pingoa ko Lavinia, koe nesi tonga au. Ko hipe ko polopole ake e tonga, pao ko whemau ke ilo he kakai tonga, koe tonga ke lava ke nau whe ngāo e whe tala noa, whaiha whe hoko take whe he tauhiva. Ko hi e siwa nau hao me nusila, nau hao pe passport tonga. Na hanga he kautaha koen ko ngāo e ai, o sponsor mai au. O ku me koe ka wome nusila. Ai ko o ngana kai ke hao be koe he passport tonga, kai koe passport nusila. Ika e. Okay, ka koe mea koe ko tokanga, koe mea ko whe lawe ke Lavinia, koe mahu inga koe ai fo inga awe, ke hau he skilled migrants, Ka koe mahu inga fo ke mantu i ukua mama whaapita Steriani hele mai koe ni, ko koe ke hau mo skilled migrants, o koe ai ho certificate yako, pe ko ho tauke yako, whaatahai ki naua, o ku fie mau au pito ia, se o ku to'o mai ko ia aki ai passport tonga, hoko atu Lavinia kataki. Ko ia ko hau he passport tonga, me koe ka ungaumi me nusila, na hau koe sitse nusila na to. Ko ku hau koe mau ki passport tonga ke ku ngā ue, nai lahi au pita si o lalo e ka ngā ue ki au ko hipe koe ku ki passport tonga. Pea na loto le vai ke o whenga lahi ke o hoko hatasi pinga lele ke o kakai. Mo i loi he kakai koe tonga ko mate aki e ku ngā ue. Aia ka koe ku ngā ue, ai he wafe taha hiwana o mau ai pale he mau ngā ue koe Nurse of the Year.
pa koe ta uni na mau e master he mental health. Pe hoko lewa ki he aini ki he aho taha fitu koe o November. Nai mau ai kusitseni he pongpongi pa koe Aia koe o mea ara whoki ko ia Lavinia, ko ki hua atu ai. Ko PA whoki i he forensic nurse pe i Nusila ko ia, I koe degree no mau i he ku ako uni te ki koe Bachelor of Nursing. So, Bachelor of Nursing. He ko kuhinga e ku whoki ki ai Lavinia. He ku kau katoa ia ki he tānaki katoa e ume ani i ho historia o kau ia ki he fo i pare whalanglang koe. He koe tonga peni i Kenipelani o ko ange a fo i pare whalanglang i peheni a Fakafonua ko koe pe mohalayano mai lei. I he kakai tonga heni. Ai ko halayano mai lei, na e oanke e fo i pare Fakafonua, pa ko koe ni koe fo i whika ua. Koe ngai fo a pare haloi Kenipelani ka ko kuhinga ke pare Fakafonua sai. Ko PA i he PA of Nursing, he? Pa ke ha urewa ki heni i he forensic nurse, pe a mawen ho maa, ai ko maa he mental health, he? Ko ia. Ko kulawe ke nia i he mahu inga, ku tātā naki katoa mai ia, pe a mo unga o ke pe o ke whai, ne malawa i ke tā naki atu ki ho mau he pare mahu inga. Hoko atu nia kātaki, he? Ko ia siwa i he kunga we ko hoko koe toko taha whafofonga e health and safety rep i he ngawe. Ai koe i Australian ka toa pe ki Nusila o kia ai ko ngā lao o we ko Work Health and Safety Act. Ai ko ngā lao ko niu ne MALO e toko taha ko toa ki na wop o ngawe o na i he ngawe whahinga ngawe a pe koe langa pe koe whahinga e lia pe o kiai ai whi ko ngā lao ko ni ke ne MALO i koe. O kiai tau toton ke tau arki ngawe o ngawe i ha atakai te tau te Maluai. Te malua. Ai a bako i he ku ngawe lewa ko au lewa ia o ko alu holo o toka ngai ai mea ngā ue mo mea kotoa pehe au ki he sio ki he māma pe o ku mate māma pe ku ulo sio ke mea kotoa pe tene lama malu e ke hopo e mau ngā ue ko ha atakai koe ni o ku te malu. Pa koe ko ngā lahia e ku ngā ue koe me koe mahina kotoa pe ko alu holo o whai e ku ki i CV inspection o inspect hange koe pe koe hala pe ko ha mea pehe ngā ue o mau mau o whao li poti o whakahoko lewa ia ki he pule, awe lewa pule he ke ngā he mea koe hangi koe ni, for example, ka pau ku mate māma he pākingi. Mantui ku whele ai whanga manu whekai he hangi koe fox, koe kangalu mo ngata mo mea pe he spider mo mea. Ku pau ke o hanga li poti o ku whemau ke whafo o e māma he pākingi ko ri na alata taha ia o he kea pe he whapo o ri. Ko ngā awe ia e ta. Ano tonga e ku ngā awe i ap ngā awe ko e nesi au ka kou toi whai ngā awe. Toi whai ki e health safety, he? Work health and safety. Work health and safety. Aia koe o ku whate fito mai kia e fo i pare koe ni, he? Ka ku ne lau mai o mea koe ka ku toi whate fito i ho ngā awe e taha kou ke lotonga whai pehe taimini i he tawhaaki o e forensic nurse, he? Māria. He koe uhi koe mau ngā wea o ku ia taimini u kia whatu tā maki he kia e taimini i hanga he kau patients o nā whenga ke tā i e kau ne e si mai mea pehe. Ai au te kawa pe mo ia e ku ngā we sio ki a ngā hei e lia e lava ai ke whaka laka mau ngā we o te he lava ke malu ia e ngā we e kau ne e si. Pa koe ko ngā lahi e ku kau ki he whafofonga koe health and safety i he mau ngā we ko hi ke malu i a ke mau ngā we. He ku toko lahi ka kai ku ki nau ilo o ku saiangi ngā we prisone ku malu ki a e kau polisi kau sula mo mea pehe, kau sela whamai mole. Ka ko mau tolu koe kau nesi pe. Pau kia mai mau kau security, ka ia taimini i o whaatau muiangi kau security ko o stanga he toko taha ia tā e nesi. Aia koe pare lewa koe ni e Lavinia ko Potatala o ku kau ki he ko work health safety kawai ai pare whalalang koe ni ki e o mea ai ngā aue anga, o equipment,
Ki he malu. Pai kai ngata ai to kaurewa ki he malu ko me he kaunga me he kaupopula. Oku kau mo safety ai ko for safety me for environment me material equipment pe mo safety me he kaupopula me fainga i tangata. To tala no nge pe nia ki te kai fo ke taha o ki he ongo pare ki he certificate mo pare ka te aha mea o ke te tokanga ke hoko to ta noa ka ta toki ha o ke whaha tala noa he fo ki ongo pare ko ki certificate mo pare ka te aha mea o ke toi fie tānaki mai pe ke mahu inga ko ni o pare ko ni moho ngā uela mea. Ia uku ko pare ko ni na ke o amana ki te uma o esiwa. Ka I he time tatau, ko time ko aloi ko whai ko ni ko ngahi inspection, au ki he CV break e ka me mea pehe. O ko whakau ka mau pe, ko mea lere ko ni ko CV mo mea ngā aue a o ki he atakai ko ngā aue. Whia mau ke manu he, o hange ko ni. O kai ke o loto ke tuku atu ha mea lere o ku Palema, ke whakauri ai ha toko taha ko whengawe akmoia o awia o Lavea. He koe uhi e lava pe he toko taha ko ia siwa o whakailo potu ngā we koe ange ai me a lele o puhala. Aia koe mau ngā we koe I he elia koe ni, o whele e ume te lava pe ki ta Lavea. Au ke lue atu ka pau o kia haki I vai, he heke, he mopi ai toko taha kilina. Aia ku pau ke ia e saini ia utuk mai e kilina. Ko ngā we ia koe whenga pe ke sio ke mea whalufua e lelei ai e mau ngā we, mo maru ia e mau kau ngā we. Pau ku whai aki, o koe ke hataha e tene lava CV te ngā we. Ku whai aki e te loto, ka pau te ofa he te mo ui e tō taha o te ngā we mo ia. Ku pau ke te whai te lelei taha. Pau ku kia te au na whakahovare a pito siwa ku mau e pare ko nika e taim tatau. Ko whia ko hiho koe ke ngata pe e ku teke mau whamiri ka te sio mai ka kai ke he kautonga. Ko mana tui pe ku alu ko ni koe ki he whakpare na huan mo ki na hai pālangia siwa eke mai ka upa koe hae unhinga ko tui e ki. Pau te lawa lewa whamatala ki ai koe ka kaitonga o mahu inga au pito ai whakaapa-apa. Pa koe konga e e taha o respect, o whakaapa-apa, koe mau wala, mea koe o ku mau tui, ai koe ta o wala pe koe kie, pa koe mau culture, koe mau toonga Fakafonua, whakaapa-apa. Pa I taim tatau ni, he taim ko na whamatala I asiwa, nau te hangi ko te loto proud aki e kutonga, he, ko whia, ke te wahe me kakai, o asia e tau, kakai tonga he community ko ni I Kenipela ni. He neongo peha mea ka o ku whafofonga e tau kakai, te whafofonga e mo tau toonga Fakafonua, pea e te lele e asia e community tonga. Mōna, he? E koe, nai mea na ke o stala noa pe ki ai ki mua ane nai, e Lavinia, ki ho o fia mau pe pakuhangea hafonga I ho ngā ue ko wheituu ko ha department ko ha hape I o ngā ue holo he ni o ku ke whawheiloaki mau ake ai pe ho o tonga ke whawheiloaki ako hingoa whawheiloaki ako ho tonga mo pui tua pea koe ngāhi misiona ia o tau whai pea hange ko ho hanga ngā ue aki ia ke toi tu wake atu ai pe a hotau tonga, o tau malawa, ke whai mo unga lelei, koe unga kovi pe I loa e tonga, te ai pe mga himea lelei I loa e tonga, Na nia koe whiefoki ke pare, na ke il na tu wake atu pe o atu pe ai fe au ko ke pare pe ki ho mo nga we anga pe ko fa fe lo ake atu e hataha me te ki o ira we ki o kia ha pare pe heni e siu na e o ho vale pe au I email mai to ko ta ke ku email me he nga we o tala mai ka
ke o aluange o whai ai whaita professional ki he kau finalist. He ko kau I he finalist ki he category koe ni ki he 22 CEO. Datarange, na nominate ko ya e hata. Iyo. Kai ke ilo ki ai. Kai ke ilo. Iyo. Iyo mai. Toki talatu pia koe kau he kau finalist. Iyo. Pa koe ha ho ngo I koe fai time koe e ko kuhinga. Ne kai ke ilo koe o ko ingo aku kau e fe au ke pare. Koe ha ho fo yongo koe he time koe ya he nai kai ke ilo ki ai. Una behea ko ha spam pa anu matua delete and bell ana for email ki he junk mail. Pea kai tā mai lewa e clinical nurse educator me he ngawe o eke mai kau e Lavinia na ke maua ta email o whekau agi mo CEO awards pa pea ta I o koku o delete. Pea ta hama he tahine ka taki o oa te ke delete he koe pāle ia koe mo oni pea na nominate koe Potalangi ki ai siwa. Tiki ke whanonga wiha award pehe. Iyo, koe mea whoke e hoko, pa koe kuonga whoke ni scam. He kua si hoko pe tako e, koe mea ea koe maua e koe a hau fwoi pare, mea e maua e te taha milionaka te anga ki ta tiriti. He koe koutui koe mea koe na whakahaware ka koe, he na I kaike ke apply ki ai pa kaike ke ilo. Koe fufua whakau pe e hau ka kita, o ia koe fwoi scam e na hai koe ai ke maua e hako, hai pare koe ni e. Kaike, pa ke whetu taki rewa e Lavinia, Ia, ko nau tōna nau tā mai, nau whia mai nau tōre ke ange ta koe award koe ni o ku fu hainga lau paipa au pito siwa, he ku pau ke ate te la I tā ki ta ia, pa ku ai mai ia I he awards, hange koe awards koe ai nominees. Ia, ko ku hinga whuke nau wharea, this is a national, it's a national award, o kai ko award peha ki kautaha, ko mea koku maho inga I koe fo I kautaha koe, o ku national oia he re volo koe a Kenipela. Pea o ku scrutinize mea kotoa in a proper way ke unuhi mai ai wina. Iyo, o ku whai pe he katoa pe u awards ka koku inga koe fo I awards maho inga. Iyo hoko atu e Lavinia. Koe mena nau whia mau koe wanoa ua CEO awards koe. Iyo hoko atu kata. Whia mau ke ave angi au ke whai hata professional pictures, pea talani au ia u koe ki hak whai ngā maale pa whai tā I pe he ku I he ngāwe o senia te whi tā pe ki anau tō. Ko hi pe hena ke o tui au ia te umau ha whai ngā maale pe hen, pea kia te au nei ke fuuhinga maale he ko usio, ko hau koe tonga, pea ko Kenipela ani ko fuupule anga MALO hieni e siwa. Pea koe Kolomu'a ine Australia. E anga whewhe ku mao ha pāle pe hen. He ko hina o tiki ke o ilo ea pa koe lai pāle me mea pe hen. Iyo, ko whie whok mai ki he fo I mō meniti ko ia. Te kaike ke mao e pare, ka koe ne omi kou ke kau he kau finalist. Oku very rare whoke ha mea pe he koe anga mahe ni, o mai ai form, o tala mai ka tiki ke te kita, ke te apply ki ai, pe koe te ai hataha ke ne nominate kita. Aia ku ke ilo ko haina ne nominate ko e Lavinia, ki mua ke taho ko atu. No toki ilo pe o se mau pale. Aia ko hai kata. Koe clinical nurse educator. A mautolu. A mautolu. Aia koe clinical nurse educator, pea nani tala mai na ia toko fitu na nau hanga o whao e tohi whakaongo lele reference ki he. Me iho mau department. Ihe mau department ni. Se ke he maho inga e Lavinia ai asi mai ai lelei ho ngāwe, pea moho o vā mo kau ngāwe, ke nau hanga ai, this is a surprised action. Ko it's a surprise, he ku nau whai katoa o mea koe ni, kai koe whai pihani o peka, koe whai pisaiti o, ke nau hanga peo whakotu utu katoa ni, toki o mai, ka pau pe ala to tau, pe ke kahu kau finalist, pa tok talatu lewa ka koe. Ka koe fo iongo koe, a koutui koe fo iongo koe, mahino ka te koe koe scan. Koe fo I koutui koe fo I kau ia I he ongo whakawhiewhia ka te koe Lavinia. Ko ena, o whiewhia lahi ko uhi, pe o ko iloi o tokai he mau kau ngāwe ko whakahoko,
Kia te awe pe te o mau pale pe kai ko Oscar he finalist pa ko ilo o ku tokai he kupule lahi ko ka kaina na hanga fa u toi fa ngolele ko mau director ko mau Aidon ai ko ka kai nia ko mau nurse educator ko mau CDN ai ko tau pe ko mo kau senior officers ka to ai pe ko tu ko faka ilanga lele ia ko no fa hai mai a ho nga u e ko i mo nga u anga he kuta tai ta ke pe he ka to a ka senior officers ke ta nga u nia he ho ko nia ka ta ki ko e pa ko i he nia ko ni o nga u ke ai ko ka finalist na ko ka finalist ko department of security at Canberra Health Services pe a mo ka awardsman a department awardsman ko auto tahape na ke ha department ko auto tahape na nominate ki ai matu he ko uhinga o e pale ko work health and safety io ko na ka tama ko ni i ko na specialized area o ku ke fai pe ko ka ko specialized area au ia ai forensic nurse ka ko ta hai au fatongia nga au io Pea koe ai suki he, koe mau ngā we, o kiei ai kau security he, ka oku tū e ku department ia au kia i o mamao ia me main hospital, o ku ave mau tōri o tū he waha o Pirisone, pea moe whane mahaki. Ai o ko mau tōri o tō ki step hake mehi he whane mahaki, ki he... Ko ngange whane mahaki whelam nia ke ki wha maina mai ke tau kai a Canberra Health Hospital. So the Canberra Hospital, ai ko e... Ko inga ani ki wōteni. Ki wōteni. Ai ka kutua ku ngā ap ngāwe, au ki i he waha o Canberra Health Hospital, pia mō apopula. Wai ma apopula, he alu pe he. Huinga o kutuku ai... Ki kunpie ni. Huinga o kutuku ai i he waha, he ko mautolu, ka paulewa o ku fuwhainga tā e ka o mahaki he mental health, o maina o tōri ki he mau. Ok, maina ki te. Pea koe ka kai koe i api popula, o whainga tā ke o hi uwhi mai whtokon wha atamai o maina o tō. Se ke set up koe ke mou whakatou whaifatongia ki he ki whare mahaki me a popula, ka monofo i loto, ai setting koe, ai mea koe whakakaukau i mea koe. So, ai o monofo i loto, pea o koe mawotia, ma tō koe ke aha au noa ia ki ai. O kange alu ki ai, a koe ki mala e whakapuna, pao ke whakahue te kato, pea te au he skena. Ko uhi ke malu i kau mahaki, pea mo e kau ngāwe. Pao koe mau kau security, o kuna security pe i mua ke taitale kakai, ko e toenga e ngāwe me mea whahoko e kau nesi. Ai koe ngāwe koe ku ngāwe o ku wako e mau tō ki he mea koe restrain. Ke mau poto no puke e kau patience. E kau haki. Tata te whito kia nau tō no whia mau ke nau tā i hatoko taha. Mantu i api pōpula e o kia nau kau sela ia nau tō o nau hanga nau tō puke e kau... Ko mai koe ka mau tōlu ko mau tōlu kau nesi. O mau si train pe mau tōlu ke mau whai ngā au e koe a hange whai koe e kau sela. Pea mo nes i at the same time. Ka koe kau security fo kia o kui tua. Ka whai kehe... E la mia kataki koe ngā au koe forensic nurse. Pea te whai remo ngā au koe ne work health safety. Aia koe whai ngā au e koe au ke whakatou whai pe ia i he whai tawhaaki pe koe ni. Pako koe pe ku ke whai. Tuku ke he tawhaaki security i moe mea. Iyo, so koe i mau kau ngā we, kua pe mai whine pālangi e taha, pe ale whine pālangi a liwi. Pako mena whainga ke whahoko, ke recruit mai haka kai ke nau hau tokoni mai ka au, hono whakahoko ai ngahi fo i pooti mo e ti tai koni koe, mea koni he mau ngā we. Pa koe ku ngā we ia. So health and safety o mahu inga au pita he ngā we. Sai ka ta foki mai lamnia koe, ta foki mai ani ki ho alu. Pake alu rewa, ta foki mai ki he ai koe ni ki he pare. Pake alu rewa ki he mou whai tā, koia. Koia. Pake hau rewa koe ko mou whai tā,
O ke hawa ku mo iai katoa kau finalist i ku whakaukau. Ko ia? I kaina nau ana do ke whaita ka na hange a bulau na tai tui whuki au ke whai emaili baka ke alawi ki ha mea. Ka koe me aia na e whia mawai ke o te alangi ki he ngawe o whaita i peau i he mau ngawe o toki emaili at ki ana o tō. Ko hika kuta e tui. Ka ko whai alko ia o whaita ko talangi ki ha kuhua. Si mea whamole taimi ko taha o ke whaita ke seniat ke kau mea. He kai ke o maawawi ha pare. He ko hai au. Te kaipe ke mau holoto mo whalala ke fui whakaukau, Ia. Hoko atu pēla mnea ko whaampe ke tātano ka mahu inga. Ai fau mai, ai fui pare ko e nita ai amanekina kai ke ilo ki ai. Pero hera mea nai hoko ko whaampe ki tātano pe ki ai, Koe nau alu ki he whakipare ko e nina whai he museum, he National Museum. Ia, I hene i Kenipela. Pea kai whuki ngofua ki hawa tahe whamili, ko ape nau autoko taha mo ki whai ki. Koe whia mau pe ia? Koe ki whia mau pe, ko hi he kulahi whuki kau whakaafe ia ai wharemaki, mahino. Ia, mahino, ai koe kau nominees pe mo e o nau alu. Pea o talangi ki he... Pea toku mahino whakaipo haitene mau, O talangi ki he kuhoa, MALO ho tuku mai au ki he ni ko alen ko alo kai free dinner ba os ka ba to foki mai ta ko e ku ala to pa ma o e pale e time ta tau e siwa na no fo mo e ka nominees ko ta ha he te pile he mo ka worksman mo to ko fia fa na ke pega mo to ko nima ka finalist ko to ko tipa foi to ko tolu ai ko department e wa ai ko department e worksman wordsman pa mo department e ka security pa mo to ko fia ya Aia koe... Whakātoa. Koe kau finalist, whai toko tolu. Toko tolu aki koe. Toko tolu e finalist, ka koe ongo department ia e ua. Aia koe department o security. Aia ka potu ngāwe e ua na ua. Pea moe watchman. Moe watchman. Pako koe fwoi toko taha pe. Aia o wha aki koe. Toko koe hangi ko whakatata tsiwa. Koe department ai watchman. O nau toko lahi nau tō, nai hao nau toko lahi nau tō. Ai o koe fwoi timia. E pako department koe ai security. Na nau toko lahi mai mo nau tō, he koe fwoi timia. Ia, Pako au lewa koe toko taha pe. Pea nau whakaukau, hangi ko koe kia ha toa tō taha. He ko ala to aku ko au toko taha pe me nai nominate o kau i he finalist mo kau tama koe ni. Pea ku nau whakateam, whakakurupu mai. Ko siau Ai ko foi tangango to ko ia ke whakaukai puke ke lava ho fo itina lele e fia fin. Kai peke ia i ha amanaki ke foi pare mahu inga koe. E koe foi stepping stone eni ki ho mo ui whangawe mo ui Kenipelani. Ia. Koea. Pea ui mai koe me ai whaki au ke mau e koe. Iyo. Ka e siwa koe nau whaoho whare au pite nau hanga whaitai e nau whangamatala mai koe toko taha koe ni koe toko taha ngau e mālohi o pune whai e ngau lele. Ka nau pehe au ia koe nau uhinga ki he timi koe ni koe me kakai hu mautangu whataha te elia. Nā nau tonga pek whaitaa pa tala mai ko au nau mai pare pa oho wale au ia. Sai koe mea ea ku taha mai Lavinia kātaki koe hoko atu ko whaamu ke anga o ai hake ai pare, ai certificate isa, ke si mea mai ke ai kakai, ke koe ai hanga tonu at ke ho camera koe ia. Ko asi atu be. Ia, koe na ko 2022 CEO Awards. Pau mo mea mai ka inga koe ke ilonga te konga ki lalo, koe ingoa ia Lavinia mo ngai mo whakamooni ai mahal koe tare kita pe koe ha. Ei mange Lavinia. Ia koe whakamooni ko David Peffer, koe Chief Executive Officer Canberra Health Services. Ai koe foi whaki Fakafonua eni, kai ai hake pia moe mea Lavinia, pia moe foi ko trophy o ke fu aslele ia ko uhi o ku ke a Kenipela e whaki trophy so ata ko ia alu fuken ke kuonga sio ata ini o ke trophy o hangi ha sio ata ia sai pe ko ku mo mea mai ke ai te aha mea te ke tokanga ke Lavinia
koe ha e step hoko atu e alo atu ai hoko te penga o te mea ke tokanga ke e o se ta Polokalama. Ko ia e siwa ko whakaamu pe ke te iahanga hi kakai tonga ki nau hao ki e lia ko ia e pepe te whaihanga i whatotolo i hanga hi whaunga te toi tokoni ke tau community i heni i Kenipela. Ko whakaamu ia ke te tokolahi kau nesi unau whea ai kakai tonga ke na o ako nesi o mi ki e lia ko ni ko e lia en siwa ko sio o ku lahi taha whe mau i ki ho tau kakai. Kai ngata pe heni i Kenipelani, ka i Australia, whakakatoa pia mo New Zealand, pe ki he tau ki whanua ki tonga. Iyo. E Lavinia, koe whehu i eni o ku o mai ko whaamu ke tuku atu ke whaimaha talanoa. Ke au mahu inga koe whehu i akari tu i ono. Pea koe ne whaamu pe ke whaiange mua ha talanoa koe whehu i o pe laftani. Ki whehui ki he MALO ai kau security he whare mahaki ke oange hangahi mea MALO i aki ki nau tolu hange koe kau polisi ai pure anga. Oku ke ki mahino i pe e Lavinia e uhinga koe ni a kari tu yono. Ke whai me mua ha atari whaos ki ai pe ato ki whaos e ta Polokalama. Mara pito e kari ko e whehui mahu ingan biko he koe uhi na waa me New Zealand. Nge ke sio ia ha kau security guard i he forensic. Ko kuphau ki heni koe kau security koe heni o kia ngahi ko ngā lao ia o ku lava ai ke nau whakahoko me hange koe tūri e kau kakai ko ku nau lange ko Kolomu'a a koe i whare maha ki he ki tua. E paku mahu inga e o kia ngahi ko ngā lao ia o ku nau lava nau tōria o toi puke i pe koe restrain ha kau patience o ku he whaingata ke to whai kia ha tokon me mea pehe. Ka i e whekau agi mo kau polisi koe mau ngā we o mau koe kau nesi o mau lava mato o restrain e kau mahaki ka koe taimi pe kou na wala i koe kia mea maasila pe to ha ngahi mea whana paleo ke mau whakahoko mato ke kau polisi. Ko hiu koe koe kau polisi koe a Australia ni unau to mea whana ka koe kau nesi o koe kia ha mau mea to koe kore peke e ki ke MALO i mau tolu he taim ko mau whepake ai mo ngai whaingata. Hange koe ni, koe ngā he whatotolo e siwa o ku asia, koe lahi taha hanga he kau mahaki o tā e kau nesi i he emergency. Mana tui nau hana tō nau hai, lo tonga Mao e nau toi whai tō kona tāpu mo i mea pehe. Au lahi taha e kau nesi ko ngau he e lia koe ni nau lawe a noa ia. Ai o ku ap e he kau taha e pule anga e kau security ke tokon ke kau nesi. Ia, i he mau ngau ea mau tō ria, o kia ngahi ko ngā lao ia unau malu i e kau mahaki. O whea ngahi... Ki he nau individual rights a nau tolu. Ai au whaingata... MALO i mau tolu, MALO i nau tolu. Taimu whaafepaki ai lao, Ai au mahu inga mau pe ke mau haa mau tōtalangi ki he patient pe koe mahaki, pe koe whē ko ngā lao koe ni o mau ngāwe aki ke whai ake mau ngāwe. Ai au pau ki hao e kau au kia e public trust. O ku neongo pe o ku kai ke lahi hata taimi sio, o kia peha whainga maari te tō kia o whaumatala, o kia ngahi tō tonu e kau mahaki, ai au kia me ngahi tō tonu e kau security, ke he pe me ngahi tō tonu e kau polisi. Kai koe mea mahu inga ia e ta Polokalama ke Lavinia. He ko whaasos kani me te whehu i maa akari, mahu inga reo ke tau alu lewa ki he anga ho whai whatongia hanga tonu forensic nurse. He ko mea ko ku hauka te ai whakaukau i he whehu i akari, ko o si hoko nai ha fo i paraparemba whekau aki a moutolu kau nesi talo ho ngā hau e mai i pure anga i he whaitafa aki koini. I a moutolu kau nesi i ho mou whaitafa aki pe ko si ai ha ngahi makuku ai he tau ilo pe whai ngahi makuku e taimi pal ki oho ki tu hanga tonu e mahina he tau tā no ke mental health. Ka ko si hoko ha mea pe heke te koe hanga tonu me he kau popula pe koe kau patience. Ana o hofi koe, o hofi moutolu pe koe i ho moutawhaki.
I ulahi au pito ngai me papalema pehe o ku taimini o kulahi mo e kakai ku whakailo o nau arki whale hopo. Kui. Ko hi ho kulahi ai ngahi mea o ku hoko o kia kau mahake ni o nau hangana tō tā e kau neesi o hoka e la mea lahi whainga tā lahi. Pea o mai rewa whatontonu he ngahi rights to tonu ai mo to tonu ai. Aia te taalo at kai i koe ta Polokalama hoko i Lavinia te taalu ki he o talanoa he kumahu inga pe ki ho tau kāinga ke nauhanga o iloi. He kuiai e taime ku o atu ai e tau whanau, ka tau kakai ki o muuta whaaki, pia ke ilo e he tau community ai ngāhi to tonu ko ia, pia mui ngāhi ilo kouku ke whaamu ke to e vahe atu ki o tau kāinga, he? Ka ke utuka pela mnia ka ame au ke to e tokanga mai ki ai, ke ta anaki mai, po koe whalahi mai ki e ta Potatala i he pongpongini, ke whaos mo ke a whangatuku mai aki ai ta Polokalama MALO. Ia MALO pito e siua, koe whaka o si pe e siua tata toki whaiha talanoa ke ko whaka amu ke te hoka te ngahi whatotoro ke tokoni ke tau kakai i he e lia koe ko ngau e ai. Ka ko kore atu pehen ke tau kai ngā tonga ke mo tau wheto lotua aki mo wheto koni aki tau te whito ko hiko tau tau tupu. O lahi ngahi mea ko ki he tau tau tupu i heni i Kenipela o ku tonu peke mo te tuku ha mo whainga maani e mo whanau. Mo tala no le rei ka nau tonu ko hi u lahi e mea ko e tau na kita i heni e siua. Pea koe papareba koe ni o ku tau tonu e mai ku ngāo. Monila. Ko sio neongo pe hako au tō tape he e lio ko i ai siwa. Koe ki te aha ha nesi tonga ia i he e lio. Pe koha Pasifiki, he? Iyo. O koe ongo pe ki aha ke whawhi toko ni aki. Ko kore atu ke tau community tonga. Mo lotu mo ngāo e ka hau e tau tau tupu mo tau nofo koe ni heni Kenipela. Pa ko whamalo at pe siwa e whanga maare ko mao pia whewhia lahi pia ko aten ha popaki ofaka mo tau te teo ke Krismasi pe tau taitari alo e a eiki a sisu ko ia pe siwa malo au pito malo mau whanga maare. Malo apito Lavinia pa ko whawhonga e atu e tau lo au a whamalo ke te koe i he tuku tā i wā mo e wā i tā ke whakahoko ai Polokalama lelei koe ni koe vahe koe vahe manawa kai piki hama koe tau vahe aki pe ai ngahi manawa o tau mau ke lawa ke tau inasi ai pe mo e ka inga koe me ka inga whamalo to mo mea mai moutolu mo o mai mo ngai whakau hen whamalo at ka moutolu te mo mea mai ke Polokalama ni e ka hau mau whatawange pe aonga to e whai pe ai hoko atu e matalanoa mo Lavinia i a tā i wā whainga maari e ka hau ka kuma o whalai atu malo mo mea mai mo mea